nakasindiswa ke nina khona ingoma esasiyicula esithi sesithi ewe lowo ewe lowo ewe lowo ewe lowo ewe lowo owaziwayo yekela asiphumeni inkonzo ayiphele ayiphele inkonzo ayiphele ke shenge nelozulakana nombeko bazalwane bami owaziwayo ewe lowo October siseKeresfontein Galadini masibuya lapho sibuya nophahla likaSimakade 1-2 November intaba lapha eKeresfontein siyobe sino premier kwaZulu Natal nodade wabo ula uyobe lapha naye